ئەڤە ڕێکا نێودەوڵەتیە یاکو وڵاتی تورکیا و هەرێما کوردستانê bi naverast û başûrê Iraqê ve gerê didet. Ev rêka di nav çendîn gundên êzdiya re derbas dibit û ji ber ku rêkek eksaydî û pirqerebalaxa çendîn rûdanên diltezîn jî serçêbûne niha bi rêka mirinê êta nasîn. خلقك حمو زانت وبشميجشك وقالك مشاكل سربي الريا بدريك تشيبين هطا مفرقي بعدري تشاقو شيخان هطا مفرقي بعدري دو سايتا وما يش مفرقي بعدري هطا بدريك اك سايتا وتقريبا اسبوعيا خلقك خسارته دا تشيب روحا خوبت تشيب مالي خوبت مشاكل قالك الريا تشيبينو وهي ما كوش حكومتها كردستاني وحكومتها مركزي بلكي ويري بو ما كان الجرو وبازرقاني همون السيرفير بو ريا هولير ومسلوان يعني هر افريكا سركي بتني هيا وبراسي ريكا طنقو تشندين يعني حادثه طنبيلا الفيريكي تشيبوينا وبراسي افا كان صاله يعني قلق قرباني اف ريا قندت ما واش بعد ريا كان بيجين هطار ريا بدريه يعني اف السنوره قندت ازديايه بتايبت وشند قندك برايت ميت مسيحيش تدانا ابراسي چندين قرباني مال سيرفير ريداينا شي خساره ات مادي بن وشي قربانيه انساني شبن وەک ئەرکەکەی ڕۆژنامەوانی و لە سەرداخوازا خەڵکێ ڤان گوندا ji bo çareseriyekê me peyondî bi rêveberiya Rêkûperal dihok kir lê bi biyanowa neserê wan veya çi li dwan nedan. Êzdiyên Van Gunda jî dibêjin boçî bo dengdanê û her karekî wan vêt em ser bi dihok veyne lê bo xizmetguzariya nexêr. Ja jî got nebêjîn. Êzdiyên Van Gunda çendîn cara xwepêşandan jî kirîne ji bo çareseriyê li her rêka wan maya rêka mirinê. Şêrvan Xedir Kursad News. Sunûriya Qeza Şêxan.